mashine ama tinga ambazo zitafanya kazi. Athikwe mwetu thutha wa gicanjama kiria giatumukire mwena wa Kirugu ya kaunti-ini ya Kirinyaga thutha wa gicunje kia aikari ya gicigo kiu kugiriria gavana wa iguru na kumugiria kwariria muingi thiini wa mucemanio uria wekinyitio ni munini wa President William Ruto. Umuthe wa iguru ni arutaire mukana mururu atongoria aria maramuthoria na kuga we ndarametigira. Ona thengia ya kuga ndekwaria cia uteti wa iguru ni amurikire anini yake thiini wa kaunti iyo ukorwa rio maramwethera kirei no ahiuha kumaririkania memenyerere matikenjere irima meciritie niwe mekonina aciuna rukomo no kimenyi amenya oikiuno ni amu mundu mugi ndari mihere yohoro. Ni nderirwo ria ndareragwo ni mami kagutwe ka muci gatihakagwo ki gatihakagwo ageni maundu ma muci twaragia ki muci kana atia. Oigite we ndari na uthu na mundu na murerere wake ndarutirwo kuhakana macuru no atitirithia ati nowe gavana wa kaunti ya Kirinyaga na ne ikarire giti na meri na ndekuguoyohio kana kwenyenyo ni mundu. Ithia gore imeretie ki na nie ndi hau uria mauga niguo njikaga twerirwo tutigane na siasa na nie ni undu ni ndimarumireire oguo ndigikorwo ni ndireka siasa ihinda ria development. Mweneni wake munini wa mutongoria wa bururi ni oritie atongoria kaunti iyo matige kwaneka njaga ciao mbere ya muingi na ithenya-ini riu marumie kioneki kia itugenya cia president iria oigite ingikinyanira o atongoria manginyitana. Na wauliza viongozi wote, especially those of us who are in Jubilee, that we must with singular focus and determination work to achieve the manifesto of Jubilee, especially the big four that we have set for ourselves. Ariri atongoria matiganite megukindagira ritana ria Ruto murugamiriri wa atumia wa Ngoi wa giriciurere cukirwo gututhura gicanjama kiu aetigithukania na uteti ucio na kumurika ciigie utungata kwi Wanjiku. Najua nimekuwa hapa tumeshikania na nyinyi, every development tumefanya, tumekuwa partners katika hii sub county na county ya Kirinyaga yote. Na pia ningependa kuwashukuru nyote kwa sababu wakati mlinichagua nilienda huko bunge na wamama wa bunge wote ambao wamechaguliwa kama members of parliament wakanipatia kiti kama chair lady wa Kenya Women in Parliament Association. Ningetaka kuanza kutoa ombi moja kwa viongozi wetu kabla tuongee hapa. Tupunguze siasa kiasi ama namna gani? Ruto oigite ni mararutithania wira hakuhi na bengi ya Afrika niguo kugacirithia safari ya waki wa demu iria kuhuthira shilingi bilioni 1.5. Mambo yetu ni mawili. Ya kwanza ni kuunganisha Kenya hii yote, tuondoe siasa ya kisirani na ukabila na siasa ya mgawanyiko. Ya pili ni siasa ya maendeleo ya kujenga taifa letu la Kenya. Sisi ushinda kwa deputy president. Tunampigia simu, hasemi hapana, anasema kuja omba kile unataka. Na nakwambia he does not lie. Gicanjama kiu gigithie na mbere kumenerio ni atongoria matiganite. Ritana ria minister wa urimi Mwangi Kiunjuri akiaria mwena wa Nyeri aria atongoria matigio koroku wa iti cia ngathi ya iguru na mahingia mihitwa ya kuri ya Kenya mĩario ni kinyitwo baru ni atongoria age thiini wa kaunti ya Nyeri. Kwa hivyo mimi nataka tuunge mkono Uhuru Kenyatta. Mwito wake ni moja peke yake. Ukifungua mdomo yako, fungua mdomo, elezea wa Kenya tutafanya nini. Sio kufungua mdomo kuanza kufuruga tena. Tunataka amani, kanisa inaomba na kuhubiri amani. Had those people not been discussing politics, they would have had an amazing event that would have been successful, would have been quiet. The deputy president would have launched the projects he was launching, and nobody would have had an issue. Ruto kumagaritio ni kiheri kia atongoria kuma kaunti ya Nyeri na icigo ingi cia bururi na kana ndugamano gatagati ka gavana wa iguru na murugamiriri wa atumia wa Ngirici ni gukorwo gikinya muthia no twetereire twiyonere.